Jingujor nakaslem jong unong san Hima. MLA ka mau kerbat uba renik tanling do tongkhar haringkat u executive engineer katnat PHE mau kerbat division uba ke nong besau kinong yalam Shnong na kisan tli ki Shnong kadong riwar kata kamanat mau bidong lum mau ba pendan lingdo bat pendan solang lembat kiwe de ki officer katnat PHE hak ar pusau tarik uyayong arjar ar puhendriu kila Hiar Jurip iki Tyllong jong kiti kisan tli ki Shnong kibadan hawa thot mountain Hadien baliyo Jingujor halol ke jingbom Biang hak Shnong mau bidong bat Shnong manat. Habakran shikilat patai kubor uba ranik ulapan pau ke jing ngokmen. Bahagade jingnet Jurip nakaliang jong katnat PHE kala rai ban pen bhai ketika Tyllong jong ke Shnong manat bat mau bidong bat kum juru ban pen kelai ki line jong ki pipe khnang ban ailat ya ka bakan kham khlan ya ke jing tuat khnang bakan tikna ke jing yo uba ranik ulapan pau ru ya ke jing kemen bakam shimladan kanu ke jing thut ha ke jing ai ya ki te ki lai tali ki weipat ki Shnong kata ka lum mau ba pendan lingdo bat pendan solang bat ulapan pauru ke jingkermen balingba ke jingpen kala ya ka line jong uti pipe kite ki arteri ki weipat ki Shnong bakham heru kin yo pura apusau kenta gidon hangne ha kian jong rom pramorin ya ke bagi wan preti ki sur jong kini ki ha ke balapan panra ki ki jong war tamtam ha ke Shnong manat au bidong lumoba kedando berkuih di Shnong kedan solang kabai kini sampai di Shnong latam laga negawa di segmen yang bagian hongne kini kedekai kalau latam dia ke Shnong kedando kedan solang baka lumoba kabai kumbakalong mata kini ki light di Shnong kedando kedando komplain ke pegede takilong ro tiba dolbok yang bagio kini gravity so kabai tanbe dekat pipe nanne belum kam ya keyboard mesin. Itu telah baru kita kini pajak dan Shnong kiyo itu. Kita nanti mai wantek nang kita nanti rekap engineer juga partner DI membuat mungkin dan DIO dan DI pakri kuit di staff juga department dan berkenan Shnong tentang Shnong mau bidong kaba mekanik arti di Shnong sila tempau di Pokya ya ke Biang ke Poi je pun nak ni ke Shnong mau bidong bersenang manap jadi ni tahu kalau Tyllong ini bagi wan tentang sini bukan page di kasus pak din bagi la bukan page kasus di ibu badan kam ke jing ham tempah berkonten plan ya ke kurs betul tang kandai sutai pada nilai itu mentang itu yang badan kam ke kelai tam ni di Shnong sutai hilan hakaba don kalap ketuipat paniya itu kalan kemayat kini gilai kini Shnong kalau ke Jurip ingin pecang bentuk kita nang ila tem pada Shnong ai mulai kini ki ofisana department dia kini makin sapecang matau kulat kelempi ya kaba kumba kini gilai kini Shnong iyo dalam don kana project itu lebih begini ki arti Shnong tiba hetam na begini sampai Shnong mereka manap mau bidang Shnong do ya kaba ke department kin sa perjang lagi observe kedan lang batlihanne berkau kalam nanti ya kaba bantu kena bat ni atli Shnong ke yo covid biang bat segmen ada kalau kepala di santli Shnong hantai kinyo kini katsos ke gravity source kaba kinyo ar pucau kenta kalau ke diku potrau bat lagi Shnong tinggi yo kenta tamtam sini tanya kuat ni lihat di pumping scheme ingin yo kaba kum kata kalat pendek di santli Shnong ke badan bok kaba kilak ban yo ar pucau Hadien yang kebagian sepasang bertumbuh ke ketus bertunjuk di pipeline yang kebagian sepasang mentik bertiga arti Shnong kebagian hidup stay di Sun Shnong napeng di Sun Shnong tiga arti Shnong kini yo untuk buat yang bayu tak ada gini itu ini kebagian nang hado akan ketus kita mentek menontigo di dalam jumat ini akan begini besar di pajak kini up batin bu di kermenru ya kebagian yo untuk hamba Banyak kebetulan ini di sini di Shnong berada di sini bekerja bahag berhambun hak ini buat nama. Lespon,